Kay diapi reparanchik munasqa khuyamasi. Imaynata apóstol Pablo yakisqa kasarqa. Tukuy hermanos, hermanas, Corintio iglesia manta, anchatata huchallikusarqanku. Payqa repararqa imaynataqa, familiankupi kikin paykunaqa huchachakusarqanku meteyukuspa, papasus wawasninkuwan, tiyusninkuwan, ahinata paykunaqa wasanchakusarqanku. Chaypitaq payqa kay k'amiyta aparqa Diospaj wasinman. Kay mask'asun kay libro de Primera de Corintios capítulo 5 versículo 2 nin kay hinata sumaqta uyari. Qankunari may kasqaykichikta yuyakuykichik, manachu astawanqa llakikunaykichikqa karqa? Manachu kay hina huchallikuq runataqa qankunaqa ukhuykichikmanta urqunaykichik karqa? Apóstol Pablo k'amisarqa paykunata nispa, siqan repararqaykichik runa masiykichikta kay kikinta huchallikuqta chayqa, qankunamanta urqunaykichik karqa, porque pay yachanan tiyan Diospaj wasin ukhupi, iglesiapi mana chaykunas kankumanchu nispa, nitaq Diosninchik tatata agradanchu. Chayrayku qankunaqa urquspaqa oranaykichik tiyan chay runa huchallikusqan rayku. Chantapis iglesiaqa predikanan tiyan mensajesta, maychus principios, valores, ama runas, hermanos qonqanankupaq, kay ashka yachayta paykunaqa sunqunkupi haych'anankupaq. Chantapis niwanchik munasqa khuyamasi, mana preveninallachu chanta parlaspa, manchayrayqa noqanchik restaurana tiyan, pichus huchallikurqa, pichus pantakurqa, pichus urmarqa paykunata noqanchik uqharina tiyan. Si pay tukuy sunqumanta arrepentikurqa chayqa, entonces uqharina tiyan, iglesia aceptana tiyan watejmanta, pero sumaqta qhawaspa paykuna imaynatachus apasanku kawsayninkuta. Iglesias labornenqa kunan tiempo, cristianos hina munasqa khuyamasi. Previene, yanapay pichus kay llakiykunasta, violacionesta, tukuy imata apasanku o kawsasanku. Chantapis noqanchik tareanchikqa restauray, uqhariy, watejmanta Diosninchikman kutipunankupaq. Chay tareata encomendawanchik apóstol Pablo Diospaj qillqasqanpi kunan dia. Diospaj yanapayninwan kanachik k'ayakama.